Nti washizemo cash power na turayigura. Nti wayishizemo. Washizemo melody. Turayigura. Nayo nti wayishizemo. Turayigura. Naho pasparume. Dore ngiye. Pasparume wayandise. Uyantashe bw'ibyo birimo bisanga ifu n'umuceri. Tuzorisha ibi. Reka ndebe bano bagabo bari hano. Naje tuzamuka tuje muhira tuje kubareba. Tugende. Amatora bukuyabaye. Amatora yabaye kandi ga aravuga ngo duhahe dushire mu nzu. Muhahe dushire mu nzu kandi ganti duhaye ibintu biki. Mwebwe ga bababwiye ga muri abantu basanzwe. Twe bagapite ejo yanama nazindutsemo. Aho baduhaye amabwiriza atagira umubare. Dore amabwiriza y'amatora. Dore ibi byose bavuze ngo mugende muhahe mwicare mu mazu. Apana bino byawe byakaguru umukitakita hano ngo kureba bayina amadolari nabandi ngo kitakita hano mu matora. Ishe arko. Tarubanza nkene yina gutoma. Nisonga kugura inyanya ngiye kuyebaye. Ziguru zishire mu nzu umunsi w'amatora ntagusohoka muri none. Ndakubwiye ngo urufunguzo nijo uzoburubitse mu. Tuzova muri none tuzona harenze ukugura. Noneho guzorumire. Zugabanya ubugara mu ntakubwira ibizogukiza. Dore Konda kubwira bigufite umumaro wamara ngo nzomira urufunguzo se numara usigara ni gufuri. Uzorumire garanje gasigara ni gufuri. Bavuze ngo matora ibintu byose ukunzanye no kayihano ngo uvuge ibikenewe byose bikenewe ubivuge ibyo tuzohaha. Ratio y'ukwezi uku kwezi kose ku 8 ntagukitakita. Suri ya munsi w'amatora gusa. Amatora mbere yo kuba arangiye tuzi imyivumbaganyizi bahano yaba abanyagihugu. Ndavuze ngo mwese nari navuze ngo abagore mwese bumuhana ndabashaka mbakoresha inama nkanje gapita waka gakariti. Bambwiye ngo mvugisha abaturage banje bose. Tihakagira umuntu uzokitakita. Hari nandi mabwiriza ntokubwira wenyine. Umpamagarire baba. Ese baba. Uhamagare ina Kinshasa. Uhamagare ina Bushishi. Uhamagare n'abagabo babo babazani baza bazumugore. Famiye zose zize hano. Ntaki ivyo navyo. Kuragira ngo nkuzanye kumukikira ndafite mu wanje aho twari kwicara tukabiganira. Ndabahamagara nimara kubahamagara. Babwirega ayo maherezo. Hamagara ina Kinshasa na ina Bushishi, uhamagare n'abagabo babo ubabwire baze famiye zose. Bahamagare none habaze mbabwire amaherekezo y'amatora. Muzoza muguma gusa muguyere kurya kwa usoke ngo ugiye kugura umugati ugende mu gitondo ugaruke 7 z'amanywa ngo wari wagiye kugura umukati. Uri mu kuja kugura umukati busiya wo kurya. Azagunaka. Hamagara ukunaguwe nabi cyane ndarakaye. Umuntu wozira aya matora atamureba ninde. Naramusemaye wanje. Ntazuzagira inshingano zintuze. Musaza w'amayinino yajusega yatombose wagwega mu nama. Muhamagare bwire ina Kinshasa bangukaze ha. Nega cyakuri mwana nabushishi. Mwame muzana neza n'ahandi kumukikira biwa. Niyo mudusanga. Babu ina Kinshasa zana hano mvuga ina Kinshasa. Vugara ina Kinshasa banguka hano amuhaguruka ukumeze. Uhaguruka ukumeze niba kirato kiri kuruzane kimwe kindura cambarira wanje. Sinigeze nanagera mu nzu mfashe inagotomera mujana kumukikira ngo ari uduhurira twese. Mbabwire maherekezo y'amatora mumenye uko mwitwara muri aya matora. Muza mureka kugenda gusama kurya kwa ugenda ucucumiriza usa n'uwawe ukagenda mu gitondo wawe yebaye inzu n'umuryango mubanguke tafazari ngaho kiti sanga noneho gakakubwira ibikenewe ina gotome turama tugura guhera ku ifu tugure ku isukari tugura umunyu tugura ibitunguru tugura inyanya zose ina Kinshasa ni mubanguke bata namega ntimuzamu muraho mwaramutse oye ni mureke kuramukanya nta mwanya wo kuramukanya uhari ntawe inabushi mwaramutse muraho mayi mwaramutse ni meza mubyukanye oye turabyutse oye ye none ntagutinda mu magambo nabyukiye ejo nabyukiye mu nama uyu munsi nibwo twari twagiye gufata ikaratasi kabaga pita bimihana bareba makarti
ubu nyine uko musanze aribyo mpambwira Inagotomera aho daye wanje baduhaye amabwiriza tugomba guheza abo tuyoboye muri iki gihe cy'amatora uko mugomba kwitwara muri iki gihe cy'amatora nta bya bindi byanyu byo kubyuka ngo Inabushishi wabyutse wagiye kwa Kinshasa mu gitondo ugarutse 8 z'amanywa ugarutse 10 z'umugoroba Inagotomera nta kubyuka ngo kitakite ngo ngiye hano Inagotomera mu gusohoka kugura umukate turisha cyayisazine akagaruka 8 akabaza ugurira Bugande ina Kinshasa nta bintu byo kuguma kuzunguruka muri uno muhanda ngo je wanje ngo je kureba ngo uko mwabyuse mperuka no maso uzosubira umbone nyuma y'amatora yararangiye umutekano waragatse no kuri kose turabagura aracise mwumva ibintu batubwiye icyambere nuguhaha nukutava mu nzu tafazari kandi mwumva ibyo bintu mubizingatiye mu mitwe ko muranyumva neza ko muranyumva hano n'ubuzima bw'umuntu uzigira n'abakabwandarika bazobura abatamba bazobuyora nukuvuga mu mugende muhahe ibyo kurya mushire mu nzu muhahe guhera ku munyu isukari ibiki mushire mu nzu mwiyeke bino bintu dore gabano barana barwaye noneho ga mwana wa mama bazugira gucyo bitwaza amatora baya barahuriremo barana barwaye hari gihe bareba ngo uciye no mwijambo noneho aba bantu harimo abazimaga n'abandi nabo batari bazima badafite Yesu muri bo noneho njewe naratonye noneho ga n'ibintu byarahenze mwamenya amakuru ibintu birahenda je bundi nagiye kugurira litirize 3 z'amavuta n'amasanganye twaranyazwe aravugika umushahara wose uragenda aravugika yabuza amavuta udufaranga twose musaza wanje yari noneho nari natonye kwamadishirira gaze kurya ni nk'umugisha muke nango umugisha muke uzuza ntuvufate tureke noneho nari ntonye ngo gaze abantu bazogure n'igice cy'umufuko w'amakara wo kwishyura uko ngibyo ibyo nibyo nari ngiye kuvuga ubwenge bwinshi bwawe nibo gutora Kinshasa ni mukuru ni mumara mugure n'ibishimbo ibishimbo nugiraga niba hati ukabona utundi tubaga two ku ruhande ubutsimbitse mu nzu ukaranga dore turi no mu gihe cy'imbeho gati tugombera firigo na zino nzu zabaye firigo noneho muza muteka nta gusohoka turi kumwe n'inyamaswa batazotumira bunguye nivyo niko bimeze none ukuntu bimeze aya matora muhaye mubona muri iki gihugu aya matora muhaye mubona muri iki ko murumva umwuka uri hano hanze mwumvishije umwuka waba banyira igihugu mwumvishije ukuntu bameze ko baratora ubusa bari mu guhaha nyine bahashe hari umuturanyi duturanye Inagotomera aramuzi ejo bundi yaragiye yamagura supermarket yose barakinga ashira mu wiwe ati nga aravuga ati muramenye mugure hakiri kare yaguze supermarket mushire mu nzu none ibyo ina Kinshasa yaravuze nibyo mugende mu gaze wewe kutoshobora supermarket uzogura iduka uyaje muzogura ibishobo urabona nka kayinda Kinshasa yaratayemo gaze zigira gutya ngo irazime kandi naba bagaze kugira ngo uje gushaka nabyo nibibazo nabo bazoba bikingiranye nicarane ga n'udukara mu gihe tugize gutya dushira ico ni kimwe icyakabiri mwumve kibabwira icyakabiri bavuze ngo narinzi ngo nari nabwiye Inagotomera ngo babwire muzane n'abagabo noneho gamuze naringiye yazane umugabo wa Inabushishi jewe ganta naringize ngo azane umugabo wa Inabushishi ariko nawe babahungu bo bari kubazana noneho babahungu bagiye mu kazi ejo barirukanze batahana umufuko w'ifu undi butoto nawe abatahanye umufuko w'umuceri barambwira ati mama ati iki cyumweru kirashya gushira twinjiranye uwisukari twinjirane n'amavuta iriya minsi dusigaranye muri iriya yinga riza tuzinjirana amakara twinjirane n'utuboga n'utundi ikindi rero bavuze icyo nari nshatse kuvuga ngo muzana abagabo banyu n'abana banyu mwese mbibabwirire hamwe bavuze ngo mwirinde ikintu murabona hano tumaze kuba kuriya hantu abantu bagiye muza muhagira inshuti mumaze kugira inshuti zaba abanyagihugu natwe turazifite buri muntu wese hano afite inshuti y'umunyagihugu muzirinde hazogira umuntu utijamba avuga ati njyewe nshigikiye tafazari
ko murumva ntago tomerangira yandi ariko ntibazo yamba ndababwiye ngo muri ibi ngibi ngo uvuge ngo njewe ngo ndi kwa runaka ngo njewe ngo ndi kwa runaka mu bavuge mu mazina sinshatse kuyavuga sinshatse ko murabazi abahaye bahangana numara ugende hari imbere yaba abanyagihugu uje kuvuga ngo njewe ngo ndi muri runo ruhande ndakubwiye ngo uriya munsi w'amatora bazogutoza uruhindu gutya barugushubita bamagutera mugasone mugende mubwira abana mubwira abagabo bacece twebwe ntidufite uburenganzira bwo gutora mu gihe tudafite uburenganzira bwo gutora tidufite n'uburenganzira bwo gufana buhari mucece kuzogufanira mu mutima iriya n'ubundi natambuka ntibizokubuza kurya sukuma ntazokugurira mu mureke ariko wa mugabo nawe urashinyagura ntibizamubuza kurya sukuma ko bitazomubuza kuburara ni sibyo mvuze n'ubundi numushigikira nazaba yabonye sukuma ukaja gutakanwa kawe bakagutoza uruhindu uriya wavuze atazi kunabaho ntufite uburenganzira bwo gutora nta nijwe umuhaye no kwicara mu nzu tukaranja hariya abanyagihugu bagende hariya bavuga ati njewe ndi muri runo ruhande bene wabo nawe wamusimba ati nanje ndi muri uyu mugende tafazara kokanwa mu gasoni amatora ashire bazotora uwo batoye bamudutangarize turi mu nzu tuzobikurikirana ku televiziyo turebe ko abantu basohose niba mara bayobora igihugu si cyabo ico dukeneye namahoro dukeneye president habe nubwo bazoja kuzana habe nubwo bazana uwahinta apfe kukiyobora nubwo baje muri shayungo ni Mogadishu nigishaka ntikigire president bakiyobore n'abashake bazomukurira urungu takibazo ariko mwirinde tafazari hatazagira umuntu wacu urenganira muri bino bintu mwirinde gusohoka muza mumenye uko musohotse niba ugiye no gusohoka umenye ikigusohoye uvuge ati ngezaha reka ndebe kano kwa ariko wabanjije kubaza amakuru baza amakuru uvuge ati hano bimeze gutya no sohoka byogenda gutya ni wumva hanze hari akaduruvayo wiyeke wishyare mu nzu abana mubiyegereza kuriya muri kare yakavuye abana bazo bagendera mu kavuyo gwarusa ku rwaba basore aba basore bino bagira gutya abasore barimo kwamabaza abananije muri ibi ngibi byo kwiyamamaza shema Shema gatarabo gusohoka shema uri mu gukamba shema sige namasanga down ariko rutebuka zo bavuye ku masomo mugende murinda abana mubafata mukona hano basore bubu abantu batangiye kwiyamamaza aho biyamamaje mwahura nabo bakama bakwaka telefone bakayitwara iyo bakwatse telefone batagukubisa amajigo ngo bayame ico nicyo narimba hamagariye nkagapita umuhana nico bantore barambwira ngo ninze mbabwire mwirinde muri iki gihe cy'amatora mugende mugura utuntu dukenewe mugurira abantu duta twishayi mugura ibyo kurya mugura umuceri mwinshi n'ibishimbo nkuko mwene mama yabivuze n'amakara muza n'imbabura ziri mu nzu muza muteka igihe gaze gashize mushireho imbabura noneho warugize neza ariko kandi ga noneho gamureke mbabwire uko turabavandimo kandi muzi ukuntu rukutarubuze rurabuze nimba mfite ifu mu nzu uzokore ku ifone niko naringiye kwikirizaho ukore ku ifone umbwire ati mwana wa mama mwene mama ngiye mu ijambo nako kantu neza naringiye kuvuga kandi mwene mama tuzadushoreranaga niyo mpamvu noneho ntagafu iwe kwibuyenza utuma yamira byo yiwanje baba oya ntanabe twenyine babikora ubunyine nimba hari mugenzi wawe uzi udashoboye mugenzi wawe uzi ufite wicaye hari udashoboye abushishije udashoboye uzi umuturanyi wawe muturanye wenda mubona utishoboye atazuza kurenganira muri ano matora mumuvuge noneho abantu bareba ukuntu begeranye urukuta bamugurira ibiro nka 3 by'ifu cyangwa 5 cyangwa 10 n'agasukari yicara nazo niko abantu boka ese mwokagira imana mukuri agani imitima mibi yateye mu bantu y'inzoka hambere hose kurya nta muntu mu muhana ndi mwakaza mumenya ngo runaka ntakagira inka runaka ukaziga ugasanga abantu bose ese nakisha kuva keri wacu wageze umenya ngo uyu mugabo afite inka 180 ngo uyu nguyu afite inka zibiri cyangwa ngo uyu ntanka afite wageze usanga ujya wa 180 n'uwimwe ko bari amata kimwe ko bararya kimwe bambaye kimwe
noneho abantu babaye nyamwigendaho sumu yafira bakanje bafite sumu yafira muri bameze nk'udusonga dutaze ngo myoyo zabo zimesimama hivi nibyo nari bafite njia za kinyarwanda z'amajivu majivu noneho muza mureka ariko ntihanabe gatwe ntimubigirire twe aya matora yo n'ubu harakomeye je nari mbabwira buri muntu azagenda areba umuturanyi wiwe inagotomye ugende uyu munsi urebe kwa ndamande bakwashiro ubarebe bose barya bose ubegere umuntu udafite akantu twe twarahashe dufite umudahireho nk'ibikombe nk'abingahe by'ifu n'umuceri n'agasukari ubaheze barye aya matora arengana noneho hari n'ikindi kintu kuri tuza twirengagiza noneho twasanze abino batagira nk'umuco wo kuramukanya umuntu akama byuka akama gucyaho nkaho aciye kumavuza buryo noneho akama takuramukanya noneho twebwega turagenda tubinjiramo ntimuri mukubona ko babaye abantu bunyine sigaye agucyaho ati mambo shosho noneho kuriya muza mureka tugume tuberera imbuto nibyo nari nshatse kuba muza mureka tugume tuberera imbuto nimbatetse inkono y'ibishimbo wamucamo na wamuririmbyi yaravuze ngo sisi ni barua ngo watu wote wanatusoma ngo niki twasigariye aha ni hikere navuze ngo ikere nini ndanezerewe se ko matera biratibutse nishari ndahamagariye ngo nukugira ngo ntunganye bidatunganye none naringiye kureba abantu ababo hirya nabo natwe tuje kuvuga ariko mugende tafazari byo ariko cyane akantu mpagazeho mukumvi hatagira umuntu uja kwivanga n'inshuti ze inabutegere hatagira umuntu uja kwivanga n'inshuti ze z'abanyagihugu ngo bavuze ngo ibo bafashe ngo bashigikiye sogokuru abandi ngo bashigikiye ka musore ye ntasogokuru n'akamusore biriya byo kuvuga ngo basokuru n'abandi ye mubiri tuje kwa ka musore tuje no kwa sogokuru mugumbe muceceke ntibibare bifite abo bireba banyirabo yeme mundamukirize gabo mwanya ni mubarebe inagotome noneho tugende inje kureba abana bo hirya nabo mbageza hano makuru ugende urebe bano baturanye uriya mugore ufite ubwana bwinshi umudahire nyina washira umudahire nk'utuveni kadutanu twisukari none umuheze n'agaceri nifu ibindi azigwariza ariko aya matora nawe asanga ari mu nzu urabona ko azarya ruko abana barya ruko basohotse sibijya byose se twaguze turongeraho ifunte dufite ibiro 50 umuceri ntiyasigaye nka 20 na bingahe turongeraho isukari gusa waguze melody se nti washizemo cash power na nti washizemo melody turayigura nayo nti wayishizemo turayigura naho pasparume dore ngiye pasparume wayandise uyantashe bw'ibyo birimo bisanga ifu n'umuceri tuzorisha ibi reka ndebe bano bagabo bari hano naje tuzamukana tuje muhira tuje kubareba tugende